Hagasngi ke bagi bahyeng hasam Jowlet Huddersfield Rembui kila penlong ya ke jingalang bandawa ban yo e ke jing bishar ke bahok na ke bentau nu samla ubala klat no hakakat santrik unai wing araja arpusau kat bau dang temu ban lech ke tamasa cherry blossom hadin baka kali pulit ke babut yo menteri beri kmi ke tanah tourism uba polling do kala lech tenra ya ke tuk ke bau nya lala ban yo ngau ya ki sur penram na ki bala wan ban ya sim benta kate ke jingalang bat kum jo ru ke jing dawa ban penduk no ya ke VIP culture. Hakani ke jingalang ke wei ke long kemi ke bakam ya ladi bakal sakhi ya kani ke jingjia sa tenra kala ong. Baha kate ke sngi ke jing wan jong ki kali ki basenran ya ki menteri la i ke mawan ka air langthari namar ke jing bon jong ki hakaba na ke jing wan jong ki bon ki kali ki lahap ban kenria serut ban airlat ya ki. Nolor kata kala penram juru ya ke VIP culture dak baong lada ki menteri ki kerki ban poi sya kata masa ki de ban mi kloi om ban penkulmar ya ki pat ba. Hakpor bagi poi hang ni hakpor lenti lat umroi ke wan kini ki kali VIP at nobody's speed kadang ko ke kali ngate bala khambri ya ki badan de kitu kitep ki bayong na jrong nang ni nang tai nang po na kawan kitu ar convoy swan pasu her kum er lang thari dan ni la poi kam sa khmat ICR kadang ko ka tha kai kata ini ute nang to na sai ute ka kali jungi tingi la kriya no haru dan ni poi kum hang the ni la yo iba lahap kabay te na tamu blay si siya ban misyan ni ba yo ikum ta kata kala da ka kali jungi ni hang kriya asurot te dapat kamang tiang ni nambot kampai berkat layak yang hang tu layak tiap kai tenrai mi ya kaya bau ke dangi la mi nang tena po autumn festival mi se yo iken utau khna ba mi nei I to I ba ong tapi iyeng te ani ke jing smo gilti ani ke jing smo bang ke mensep bangim siam la sange kata ka penlong yang apai mata bang keren gam ju kyo andrai kemat pai ba gam ju teng ki roban keren kemai pai ba henry mta ka singa kyo bang so sendai pala denang ta ka daw ba penlong yang aban wanang ni ka jeng bon utau milayat baka jeng bon jong utau konvoy bam tibriu sho daka no sho ikum ki elang thari ikum bakin yale athma harto la radon gatma min hakto ka singi kin mare agum to kin her kato Hato kitulay menyadai yang ni akpot ma lai kung badan ka internal disturbances ka bakraba don ki terrorist kampala danglore ba uhab nya mare haba pisotho pideu haba pisotho ma pi kolong e pisotho ma pideu poi ka por mo biang pibi ham kolaken down ang komandan traffic jam the one maki both sides maki baro artili balas do ikan lasa asyo tini perlak dengan besong hajan utau kali udah nang ni naliang kadiang utau thar yong sangyamong kato ka sairan jong mela kelut wana kong subha utai ba atai ikan mau itu banyak ka kali hado mentai ikan mau ya kata ka keren bani wang khang kato ka jing khagiat yo melayan khang ki ambulance PPE ki sakot maki gilat andai maki hak to kasni bapen khlanya ka traffic jam nganya tuok ipi bangi dayo ina la ka jong ka khmat ngong takadaw ka sulong guilty ado kata mabayo ngakempay berkhat hadu apa pindalik no ginambot kata pihak amatan ti kani hale kani ka jing tumu ka baja whatever happens for a reason maybe kani ka jing ja kawan kenang bangin play ki khmat jongi enough of the VIP culture Pitaray ngade tang chief minister ubapol but alay ngot ki minister bon kato ne dan mano ki dos la ne mano madan lang kato kali ki babon ki kali la imala isir khay tingam dani ending asyong bahyo Ublay yung bate ki baro unsabi siya rohok Bapi pinsa yo ka jing jatay ka jing so
Tanakalyang jungi gipay ba Ginong. Enough of this VIP culture. We have had it. Habatin, pej bahagi kishab, kashab plus F. Ka plus F? Hakabam bangibam dunaki eki batay kamet. Namar kata habathiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut pej ya kashab plus F hakajing som. Yaki nutrient kumki vitamin bat ka ayan la icon diat bat akabatau bha. Kam kata ikadur jengki marbam kajing mat lani ka rukam shed yaki. Balehi banai kita. Kadon ka we kajing mentoy bakongsan. Kakot kakia. Ka nutrition bakam bha kajing im bakam bha pendon kam daki marba medon ka sharp plus F mentakasni. Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya.